अहानबद मरुइबा पाउ चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी को उन्नदुना मणिपुर की लंबी थोंग फगलहनब तक्षिनख्रे लेकाय मा फबा हैबसि लेकाय दुगी अहल लमन अमदि नहासिंग फबा यामना मथौ ताई हैन एमएलए थांगजम अरुण कुमार ना हाइख्रे अमदी मीगी कल्चर ने हेन लुमना लौबदगी ngasi अखोगी खुनाइदा चनदब क्या तौनरक्लिबसि अफबा नते हैन इरावत फाउंडेशन की प्रेसिडेंट गोपेन लुवांग हाइख्रे खुरुमजरी ISTV मिटिंग ताबिरिबा पुनमु तराम नोकचरी हौजिपाउ संदोन पिसरी चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी यूनियन होम मिनिस्टर याउना सेंटर की लुचिंग क्या उन्नबगी मनुंग चन्ना यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी का सुंगरांग न्यू दिल्ली द लेबा महा के ऑफिस उन्नख्रे हरी उन्नबदु द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किबगेन अमदी लोसीदी खोसु सरुक याकी मणिपुर द पाइखलिबा तोंगान तोंगान लंबी सेंबगी प्रोजेक्ट सिंगी ओइरिबा फिबम यूनियन मिनिस्टर द खंगन की हरी सेरसे लेरिबा नेशनल हाईवे सिंगी फिबम हेना फगलहनबा हाइकी हरी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी नसु पाइखत याबा थबक सिंग पाइखतकनी हैना थाजबा पिरक्रे हरी नोंगैबुंग चाकप्रम लेरक डेवलपमेंट कमिटी NCLDC की निपाजो फाउंडेशन दी की थौरम मल्टी यूटिलिटी पार्क नोंगैबुंग चाकप्रम लेरक इम्फाल ईस्ट पांगथोखरे थौरम अदुदा वांखै असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA थांगजम अरुण कुमार नोंगैबुंग चाकप्रम लेरक डेवलपमेंट कमिटी की चेयरमैन चाकप्रम रूपचंद्र अमसुंग ईस्टर्न स्टूडेंट क्लब नोंगैबुंग की प्रेसिडेंट वाहेंगबम ईश्वर चंद्रना मरोइब मियोइसिंग वेना सरुक याखिबगा लोइनना नोंगैबुंग चाकप्रम लेरक डेवलपमेंट कमिटी की थौमीसिंग अमसुंग लेकाई की अहलमन क्यासु सरुक याखि थौरम अदुगा मरी लेनना लेकाई अदुदा लेबा चही यामनबा अहल ओइरबा सिंगदा अचंबा खुदोल सिंग पीदुना इकाई खुमनबा उतखिबगा लोइनना मियोय अहुमदा मेरिटोरियस अवार्ड्स गेंथोक्तुना पुनिंग थौगतखि थौरम अदुगा मरी लेनना MLA थांगजम अरुण कुमारना लेकाई अमा फबा हैबसि लेकाई दुगी अहलमन नहा ओइरिबा सिंग फबा यामना मथौ ताई लेकाई सिगी डेवलपमेंट की थबक पाइखलकपदा मियामना सोगतपियो वांखै केंद्र की ओइना इसिंग इचाउ थोरकपदा साफनबा थबक पाइखतपा हौरे अमदी अहेनबा डेवलपमेंट क्या पाइखलगनी हाइकी Namthan Pungi Laiba retaining wall see already Handaki Sahisi Mamanga Queen Sanbasi 140 meters 140 meters is the 15 meters Amasu Tabak when a Paikali 55 meters is General Loiragati Masai sing Pada Pogi sing Kaira Pogido Karamote Paradra and Kali Maru in a Wanka Kendri Atopazaga say Lamlung with a Yantoina Kaibazaga Malamlung Tung Haidaraga Madu Soquina foot meter Muki laying among retaining walls who which Chanmalo Atopa, some Nakani, a young Paligi Lambi Samapu Matansi, dispute Amadilere, Masiloina, Kogimarata, misunderstanding Amadilere, PW Dama Haini, PhD Nama Haini, other Moigan Paminaraga, a koi soap to know the Honazari, like a Lambi, Tavapuna, Main Road, Ibiaga, Taraga, Hapasi, Lambi, Yankee Marisui, Puna. Lambi Yankee Marini, Masi Samapada Matam, Kitan the Changi, a day like Koloki Machamacha in Labor City, a comiam, Tanraga Tominasi. Irawat Foundation Manipur, All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization, among All Manipur Art and Culture Student Union, Apunasin, One Manipur, Our Food, Our Culture, Our Identity, have a team the Nomagoiba Cultural Conference Kitoram, USAC Community Hall, Kawa Lilando Lampak, Imphal East the Pangtokre. Taramadaki Manung Janatong Antongan Yellow for Kimio sing the Nat Yoiba, Tabal Chungba Masung, Kabuja sing with Ki, Taramada, Irawat Foundation, Manipurgi, President Kunjamayum, Gopen Luangna, Apunba Amata Oiba Manipuram, Ohenbada, Wakak Ngang Banayaroi, Apunba Manipur Amagidama, Aikoigi Chinjag, Culture, Identity, Masakang Bagalinana, Tabak Oina Utba Matautai, Ipai Pusing the Tamlamba Chinjag sing as the Nat Yoiba Wadi Kiagaloina Duna Chatli, Culture na Aikoigi Marakta, Pulliba Mariasi. Kauthoklaga migi culture na hena lumna lobadagi ngasi di khunai asida chanadaba kya tawnaraklibba si afaba nate asigumba phattaba channabi kya asidagi khunai asi kalhounabagi damak One Manipur Our Food Our Culture Our Identity haiba wakhalona thoramasi pangthokpani haiki थाइनगी ओइबा इपाइपु सिंना थंबिरंबा खोगी चिंजाकसिदा आइखोगी पुवारीगी ओइबा वारी मयाम म याउदुना चल्ली से समना हायबदा सगेम बोम्बा हायरसी
ꯆꯒꯦꯝ ꯄꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯝꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯅꯦ ꯆꯦꯡꯅꯦ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯨꯠꯆꯜꯂꯒ ꯐꯨꯛꯅꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯉꯥꯁꯜꯂ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯒꯦꯝ ꯄꯣꯝꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯤꯕꯤꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅ ꯂꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯔꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯁꯣꯔꯥꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯨꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯨꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯡ ꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗꯁ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ. Empowering tribal women through integrated farming system in the Tamenglong Hills, Manipur, haiba hiramazan nongmagi oiba training ga loinana input yentokpaki tharamama ngasi lamphel patta leiba ICAR Manipur Center gi Loktak Farmers Hostel da pangthokre. ICAR for Eastern Region Patna gi NEH component ki sindang makhada ICAR KPK Tamenglong na ICAR RC for NEH Region Manipur Center Imphal Manipur amadi ICAR Research Complex Eastern Region Farming System Research Center for Hills and Plateau Region FSR CHPR Ranchi ga khusamna pangthokpa training program hawdokpagi thoramadada training program asigi coordinator oiriba ICAR Research Complex for Eastern Region Ranchi Center Senior Scientist Madhumita Das Guptana ICAR for Eastern Region Patna gi NEH component gi makhada Northeast State the lady Balomi Singh the Makoi Institute na Lawu Singubaga Madilena Puthokchaba technology sing asi khanghandana empower thona hotnaba training program amani kumjali singani kungataruga si International Year of Women Farmer haina palan tawriba sigi manungchana ahan batangka ki oina Manipur gi Tamenglong district the lady ba nupi lomi sing the integrated farmer system gi matangda takpi tambiba training pibaga linena makoi institute na puthokpa afaba makalgi agriculture input sing pidana Thanduna Lomi Singi livelihood Fagat Hanaba Honagani. Tamenglong district ki nupi Lomi Sing the Takpi Gadoriba integrated farming system model asi atopama from Sing the Hana Tokraba Madi Mai Pakraba model Ngaktani IFS model asi state asi su sungsoi shoidana Janagani amadi Mai Paktuna Lomi Singi income double forward hingatkani haina plan tauri haiki. The first thing is important is what we called as a capacity building or a training. So that's why we are here today with our expert who can give knowledge, like even if you are a small stakeholder, but how you can do cultivation of crops or paddy along with piggery or fisheries or livestock. Okay, so that it will become an overall approach. Okay, so that capacity building is the prime focus of today's era and including the women farmers, because they are the basically one who manages everything. They manages inside house, they manages outside house. So if we can empower them, that will reach to a larger proportion of the society compared to the male farmers. So that is the basic focus and that's why we are here. ICAR RCER Ranchi Jharkhand ki principal scientist horticulture oibadanatana integrated farming system ki expert Dr. VK Jana ngasi ki training program asi maruoina nupi lomi singda anoba agricultural technology sing asi khanghandona makoibo empower tawna honabani lomi sing ki income double natraga triple ohenbada amatangairaba lambidi integrated farming system na oigani ngasi ki training program asida lomi khara khakta yaujarabasu training fangnaba lomi sing asina master trainer ama oina makoi ki khul yauraba matungna makoina makhatana atopa lomi singda takpi tambiduna community pumbada integrated farmer system gi wakhalon asi pakthok chawthokna mapandam thamli haiki. What are the new technologies that can be imparted to the farm women or farmers so that their livelihood should be enhanced? For this, we are just because integrated farming system is one of the important farming system that can enhance their farmers' income that may be doubled or tripled depending upon their adoption. So, as per the PMO, also the farmers' income should be doubled or tripled
So that's why we had just taken this program under the northeastern hill component to strengthen our tribal farmers, those who are under this such type of areas where the technologies are not being imparting. So on this basis, as we had developed the different seed varieties also, so how we can use the water for the different sources besides the irrigation, also for the fish farming also. So like this, we are how to integrate the different components as per the components of IFS. So one should be the product, and the byproduct should be recycled. So by this, they are having the lower cost of production also, and this will lead to their livelihood enhancement. And as per the PMO slogan also, Sabka Saath Sabka Vikas. Lenga ki loisang singdagi laktuna sari ba potlam khudimak miyamna chikshina ngak shenduna tungkoina chatnaba hotnamina si haiduna MLA Kongkham Ravindro ngasi uchiwa awang lekai de leba water supply scheme asi Imphal West District ki PHE department na Saba Village Water and Sanitation Committee da kusnabagi thoram da haikre. Close the water tap after use always. Conserve water, conserve life. No water, no life. Save water, save life. Water is life, treat is life na chingba play card sing peak na. Jal Arpan Diwas thoram pangtoki bakalina na. Department ki maiki diki hariba scheme asigi singasi thakpa yara brahaina taste toki. MLA Kongkham Ravindro na makhatara duna Imphal Turel gi singasi Turel da nung lengoi pek pasing na maram moiraga isingasi haujikti siznaba yadre. Ising molak pagi maramasi assembly da fawba pukhatuna khanaki balekre. CM YCAM channel uchingba anobalengas na nung lengoi pek tuna hingliba mioi singsu safanaba amazong Turel gi ising fanaba anoba khongthang ama oina lokhalakani habagi thajabalei haiki. Jibika thino hunabada isa isa ki hinga hunabada nung ko pa ko natural resource ko hunabada asam bi pa mayum threkoda ngakkan ngamma ba turinda lung chabal pa lengo chabal pa so ngam isu me amji ekal kodagi koi turin sing asibu magar pegi nagba atara du ko hongri basigi isu se padam thagalamni eseni to padam thagalamni karigino da mafam amadi kanaba nung lengoi pepa kopa khoi dia kanaba khoi sendong khoi sendong labi le ba to yom sari ko ko ngai kanaba so na sing anei tharamina sing anei do ko season ro praja season rakana na rakanda so no problem roi ba hospital khoi gi leibagi lain sengi na thaga magi narakagi expenditure hengi ko ngam de sigi connected web leibulina sigi posi isu kan thagapane du akoi no sarkar dai ba no sarkar haidra piano matun no sarkar haidra akoi gi nusingi ba ko no ko sem ka them chana masigi isu se akoi han kan sigi khitan sapna ba ko ba koidi le du kham kya se sigi discussion jo han to ko isu se na da le du sarkar sina akal ka kan le kai no da amasu sidana ba amasu sidana ba no perfectly amagi mating oina khadan chatna ba sima. Horticulture Department na Nomaiching Area Farmer Association ki khuthang da lomi sing da pirak pasing mai pak na lokpangam le haina association asigi secretary thangja yaimana phongtorakli hauki pa chahida pirak ki pasing chara du funal maring da tharakpani Nomaiching Area Farmer Association na chinjak mi pal tang da balam da mama oina tongan ba puthok ya puthok na bahona riba sida Horticulture Department na ngaklo pirak pada thagat pa phongtorakli akhoi sing thajari si mamang sahi 2025 ki April da thakirni adu hojikti harvesting matamnina ngasi akhoi na lokchabani akhoi na tanjabani masi se Horticulture Department na pitaraga akhoi gi association farmer association sina thajabani Nomaiching Area Farmer Association gi target ti akhoi gi MN objective akhoi gi state sida mipang tangdaba tinjak ta mipang tangdaba haibagi aim and object ni akhoi na honarisi atopa perform da pusilaga akhoi na chaba khotpa tawba asi khaitang urisu kan haunaba honajabani. National Legal Services Authority NLSA amadi Manipur State Legal Services Authority MSLSA Lamfelpat Imphal gi meeting makhada Legal Aid Clinic Samaram amadi Kombire English School Fundrei anina punna sindra nomagi oiba Legal Awareness Program ma Thobal District ki Fundrei da leiba Kombire English School da pangtokre tharamadu da Prohibition of Child Marriage Act 2006 and Free and Competing
competent legal aid haibasida District Legal Services Authority Thawal gi panel lawyer advocate Mayang Lambam Swami amadi POCSO Act 2021 JJ Act 2015 gi matangda panel lawyer advocate Muhammad Jakir Huisena resource person singwaina wangangki Thoranga Mari Lenana Legal Aid Clinic Samaram gi paralegal volunteer PLV gi Danajit Sagol Semna Lakadaba chahi Inglisingani kuntra fawbada India da chahi shudana yum panbagi wakalunasi mapung fana muthalasi amadi child marriage free India ma ohelasi haiba pandamda India gi mafam pumbada chatharariba 100 days intensive campaign gi sarukam oina ngasi gi legal awareness program asi pangtokpani haiki Ekhoi gi Bharat apumbada numit chamani gi oiba angang nganna chahi shudriba angang singna yum panba masi thingnana bagidamakta adugumba pangthokjaba program gi saruk amani lagliba sahi 2030 फाउबगी मनुंग असिदा भारत असिदा चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया ओहेल लगदबनी हाइबा पांदमदा भारत अपुमदा चथरिबा प्रोग्राम असिगी सरुक अमदा ngasi कोम्बे इंग्लिश स्कूल दा एखोय प्रोग्राम असि सिंजरी Bosem Madi Kosem gi exam center sing the mi gi ichau thokle haina Khuman United Club and Merapai B Association Kokma Women Wing Secretary Thangjam Revika Laimenanga si Kokma gi office ta paumi sing ona bada high grade Mangna makha taraduna hojik chathariba class 10 amadi 12 ki examination singa samayang Imphal gi examination center sing the exam thariba mahiroi singi mating pangbalakpa madi mama macha masu singbu thinba natraga thawai waduna yarokpa mama pa amadi mari mata singna purakpa gari singna traffic jam thoktuna mi gi ichau thokle iramda Manipur gi tungi yumbirel orakadori exam asibo unfair means ki likhun thiriba mama pa amadi guardian singna masak thien badanatana khunai asibu mang tharakpada achau mating pangsile macha masu singi asingba laibak changing asa maning makha tamna mahiroi singna changing janabagi tamakta mama pa singna tawriba huralona gi thabak sing khudakta lepiu haiki Class 10, 11 amadi 12 examination gi kogi tawriba phibam jida ko mayang Imphal da center tariba school sing gi akoi bada kogi unfair means ki khongban chen bagi kogi sigumba yamna yengbada nuai taba ekta traffic jam oiba lambi da adagi mi yamna kochan ba rung lang ba nupian yauchang kumhai madona tawba tawriba thabak sing ase khudaktagi ngasi gi numisidagi khudaktagi lepiu wa wafam yamna thamjari makha tabada karigumba asum chathabiba taragadi kumana lokhalokpa thabakta yam isai sana daita bubigidabni haibu wafamju thamjagi Kukma Women's Wing gi President Asem Memchana Inglisingani kunga humdai gi me gi tang ahumdagi thokiba irang asi hojik fawba irang asi gi waration product class 10 amadi 12 examination sing zukan chathariba matamasda yausanggi thabal chongbagi mingda nupi macha singna mayang Imphal gi akoibada sel thatpagi thabak su khudaktagi lepiu aikhoi nibagi hainabi si thadoklasi mayang Imphal gi oina yausang manung khak thabal chongbiu thabal chongba matamda su yengba nungaitaba dressing set pirakanu haiki Aikoi meng phan gi oina yausang hauba numit lagi loiba numit phawba khoi gi thaban chong mane sing bachi tawbiu makha tar ko ju tawbi ganu nuai bani harauri bani haidana thaban chong ba matam da su yamna atheng ba nong ngaram dai bok chong bu tawbi ganu pu baro phawba dang chong biu lalasi loiba natri aikoi nuai thokpa ya ba matam natri aduna irang parang tawduna aikoi matam mangan gumji Thabal chongbada nat ki oiba visual khaktamak setlaga chonggadabani yausang numit mangani dagi hena thabal chongba yaroi haina apunba nupilop moirang branch na hari Anul Moirang branch ki President Salam Maniton Devi na kurek pituna thadorokpa chirol amana Moirang Kendra da chatliba ing lising ani kunga taruk asigi yausang numit mangani thabal chongba matamda tungi mirol gi demak inat chatnabi kan bangamnaba yelhomi gi inat ki oiba fijet visual setuna thabal chonggadabani yausang numit mangani hendoklakadi thabal chongba yaroi lebasina mayoknariba kanglupki irang amasung sel thungi awaba si uraga laisabi sing amasung angang singna lambida thori thatuna sel nibagi thabak khudaktagi lepkadabani lebaki sel thungi fibam khanbiraga thabal sinbada sel yam changna sinbiganu haina appeal tawbaga linana ben party music system amasung light sanbiriba mapu singna su miyamgi khanbiraga awai malasi chatnaba yabada yariba makai
नेमना सेल लौबियो हाइरी आमजू मदी DIPR न सिंदना हौकिबा फेब्रुआरी की तांग तरागा माथुई द वियतनाम द चटकिबा खोंगचत अदुगा मरी लेनना खोंगचत अदुदा लमदम असिगी पाउमी खुनाइना थेंगनरकपा वाफम क्यागी पाउदम ISTV की पाउमी ख्वाइरकपम नाउबा चोंगथाम अबोई अमदी बिजिया पेबम दगी तामिनसी All Manipur Working Journalists Union amadi DIPR ani na punna khushamnaduna haukiba February gi tang taragama thoida journalist singi oiba tour ama Vietnam da chatki Vietnam gi chana lonchat subanom bakan bagi amadi karam na makhoi na hingna bagi amadi chaukhat na bagi kari thaudang lori kari development lairi haiban chingba kaya sing lamdam asiki paumi khunai na hakthengna na khanghanna na bagi damak अशिगुंबा टूर असे आमजू अमदे मणिपुर लेंगा की DIPR अनिना पुन्ना खुशमना सिनबनी खोंगचत अदुदा DIPR की सेक्रेटरी हुमयो वर्संग IAS ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट अशेम भक्ता एडिटर गिल्स की जनरल सेक्रेटरी युमनाम रूपचंद्र यावना तोंगान मीडिया हाउसिंग दा थबक तौरिबा अपुनबा पाउमी कुनगमंगा अमदे DIPR की ऑफिशियल मंगा यावना मियोय कुंथ्राना सरुक याखी खोंगचत अदु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फ्लैग ऑफ तौरबा मतुंग इम्फाल की बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी कोलकाता फाउबा फ्लाइट चलबा मतुंगदा कोलकाता दगी साउथ वियतनाम की हो चिन मिन सिटी द थुंखी फेब्रुआरी तांग तरागा निथोइदा पाउमी टीम अदु आमजू की प्रेसिडेंट अमदे EGM जनरल सेक्रेटरी अमदे DIPR की सेक्रेटरी न लुचिंग खुदपू अमना हो चिन मिन सिटी की मफम कयाद पुदुना अहानबोइना मालेम की लम कोइब सिंग मिटेंग नफम अम ओरिबा अरीबा मतम के अमेरिकन सिंग लांड सिजिनखिबा टैंक फाइटर जेट सिंग बॉम्ब मखल कया की नोंमै मखल सिंग चिंबसु पाउमी टीम अदुना येंखी हाइरिबा मफम असिदा मालेम की मफम कया दगी लाकपा टूरिस्ट सिंग पुंगनिंग चिंगसिनबा ngambada natana revenue laknabagi achouba maram amasu oiri mathangda bamboo की प्रोडक्ट न साब पोलम कया अमसु येंगहलखी मखोइना वागी पोथोक अमत्ता मांगहंदना मदुदगी मखल मखा कया की प्रोडक्ट पुथोक्तुना लाकलिबा टूरिस्ट सिंगी पुंगनिंग चिंगसिलंबता नतना मखोइगी इनकम जनरेट तौबदा चाउन मतेंग ओइरमी वियतनामीज सिंग असि शुब नोंबा यामन कनबा मसादा अतनबा अमत्ता यावदबा फुरुप ओइना तवी मथंगी नुमिता खुची टनल्स हाइना खंगनबा मतम अदुदा अमेरिकन लानमीसिंगना अकनबा लान चथरकपदा वियतनामीज सिंगना लोतुना लेरंबा अमेरिकन सिंगी मथक्ता जंगल वारफेयर चथबदा ख्वाइदगी हैसिंगलबा वियतनामीज सिंगी लोटफम अमा ओइरिबा खुची टनल्स येंखी मफमसिदा अमेरिकन सिंगना लान तारकपदा मखोइना टनल हुटलगा करमना लोतुना लेरगा कमदौना अमेरिकन सिंगा लानथेंगनै हाइबना चिंगबा पाउमी टीम अदुदा खोंगचत अदुगी टूर गाइड ओइरिबा अमना मयेक सेंगना पाउदमखी हाइरिबा कुशी टनल असिगी असांगबा से किलोमीटर जनी मथक्तनी मसिगी टनल असि वियतनाम गे लान मतमदा वियतनामीज नुपा नुपी अमदि लानमी सिंगना अपिक पयोपाक अमना तौरगा सेमखिबा टनल अमनि हाइना टूर गाइड न वाफम कया सु थमखी टनल असिगी मनुंगदा लांद सोकलबा लानमी सिंगी लायंगफम अमदि लानगी खुशु खुलाई सेमफम फैक्टरी कयासु मतिक चान सेमगत टनल अमनि लोइनना टनल असिगी मनाक नकपदा नेशनल डिफेंस स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज अमसु लेरमी मदुदा नोंमै काप पामजब पाउमी सिंगी मरक्तगी नोंमै काप की खुदोंग चाबसु फंखी नोंमै मरु अमा काप की ममलना इंडिया की पैसादा लुपा चनी गयांखैनी मथंगी खोंगचता चाइना म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया न चिंब चटप याबा ममिंग चटप तुरेल अमसु ओइरिबा अमदे टूरिस्ट सिंगी मिटेंग नफम अमसु ओइरिबा मैकोंग रिवर द थुंगलमी मफम अदुदा वियतनाम द फंगजबा हैरा युबी अमदे अतै पोलम कयादगी सेमदोक्लबा चाननब पोलम कया योलंबा थेंगनरकपगा लोइनना पाउमी टीम अदुबु तरामना ओक्तुना अचा थखरसु पिजा पिथरखी
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उसागी मीटिंग मखादा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ इनाम सेंदुना नुपी आंगांग सिंगदा चथब मियोत मिने अमदि मसिदगी ngathoknabagi matangda signature campaign ama oinam bazar da labor रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ oinam gi principal hodokre Vishnupur district ki oinam dagi hoduna district adu gi tongan tongan mafam singda koina chatuna respect women protect your rights let's end gender based violence aba theme da signature campaign hodopagi thoram aduda Nature campaign hongdopagi thoramadura Royal Academy of Law inamgi principal Elijah Meishnamna nupi angang singda chathaba crime kya dagi ngakthoknaba makhal kya gi program kya paikhatkre PM Usagi meeting makhada district asida leiriba aikoi khudingmangna nupi singui kai khumnaba makhoi gi hak sing ngak senbe yauna nupa nupi khenaba thamdaba amatoina hingminasi haibagi paujel puduna district asigi manungda leiriba mipum khudimak wakal tahanaba signature campaign ngasidagi hawduna haying fawa Vishnupur district ki mafam sinba thungna chatuna pangthokani masila miyamna su mateng pangpiu haiki Nasisina akoigi street corner campaign hairiba akoigi oinam bazar dagi hauraga Vishnupur district sigi maruoiba mafam khudingmak akoi cover tawjarakanda akoi campaign asi chachagani ngasi phawda akoina tawjariklebasi PM Usagi makhada nupi oibasingi hak se khangdaba yadraba mayamda akoina awareness ase pinanabagi damakta akoi sinjaba campaign ni Jetkiva February gi taraga tarukta class 6 tamlibi chahi taraga mathoi khakta ngairibi hairok part 3 digi nupi macha amabu lekai eduta leiba hairok police station da ASI oiba ningthaujam Mohindro ko bomioi amana nupi macha du kai khumna manghan bagi thaudokpu All Manipur Women's Voluntary Association akan mamong da yaning da bafungdorakli miyambu ngakpi senbina ba leiriba Manipur police ki mioi amana chatharam liba thawong asi laibak thibani mioi adubu athuba matamda maral gi matung ina matik chaba cherak pi gadabani hairi matungda amuhanna tawdana ba akan mamit eng changbiu hairi hauji pawgi marak thana tema premtang lominasi Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule CJ Hospital Slangolna February tarik 19 dagi haujaduna kumanga phawba pangthokjagadauriba free OPD consultation camp asida miyamna saruk yabiu dermatology ENT eye surgery medicine gynecology orthopedics pediatrics psychiatry amadi dental na chingba departments kaya asida free OPD consultation gi khudongchaba pizari loinana medicine surgery amadi investigation singda chada kungi concession pizagani akupa marol gi damak pizari ba number asida pau phawbirakna ba khanghanjari Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Gibe makigano Azab thamo Sige se next time tina check sin na lapsilaga thamgrabani ne Dadarang se juhar habaga amta kidrabo asumna mayam na machalbo option dugum masigi yumasibu asoya nan kokadabagi next time tina napseli next time ti juhar habadi ngakok na basembani German technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda kapang amuk hena angle adli TMT strength is in the quick break matung na mayam ba mukha na taram nok chari makha taba pau pisari
Jeliangrong United Front Juve ki Taraka Taruk Suba Raging Day Thoram Mount Ararat Council Headquarters Khopum Subdivision Noni District ngasi pangthokre honoring the past defending the future haiba thim da pangthoki pathoram adura Juve ki chairman Jen Chui Kamai amadi General Secretary Aihong Riam Roina maroi ba mi singwena sarkya ki loina tongan tongan ba wangang loi singna thorong amari lena ba wafam kya phong tokna ki JDUF ki chairman Jen Chui Kamai na flag chingkhatuna hautoki pathoram adura Jeliangrong Tiger Force ZTF na drill pangthoki bakalina Khopum area da laiba school singim hairoi sing tongan tongan ba hitui sing thoi ba sing cultural dance jadonang parade Jeliangrong anthem amadi akhanaba isai sing sakhi tongan tongan ba se so single leaders sing village authority leaders social activists amadi khunja sing na sarkya ki bakalina na pastor Gainailung Malangmai Gathau Baptist Church na closing prayer tawtuna thoramadu loishin ki Kairau Kendra ki manung chana leiba Arab Mai Lekai Development Association Ground Club asna sinduna Lekai sigi oibo open gym sangaba ki thoram pangthokre thoram aduna Kairau Kendra ki MLA Laurembam Rameshwar Mitaina Kairau Kendra ki damak tawningba mayam ama leiri adubu COVID lakiba amasung Manipur ki thogdosna loina thabak tonthokpa ngamtri ngasi fawba Kendra ki damak thabak toba leptri Kendra sida social worker ni haiba khara leire adubu ngasi fawba thogdo athok chatpa amasung lupa lising manga fawba mating pangbadi leitri phongtokhi Mana makhatana MLA mo oina ngasi fawba Kendra ki damak tawduna lakliba thabak sing khangbiyo Chief Minister na lambi semu haibagi ayaba piba leire Kendra ki semba wal horiba lambi sing athubada semnagani MLA mo oina tawriba thabak sing kanagumba kharana wakai ngangbagi thabak tawfam thokte Arab Mai Lekai ki oina athubada community hall amasu saduna miyamda khusinagani phongtokhi Tungda mahang makhatana MLA na miyam ki damak tawriba thabak sing bu kanagumba kharana wakai ngangbagi mahutta punna thabak tawminasi haiki Manipur wari se mapan pisau ko pot aba le sabe du manam sing thok ko dadi akoi arab je Manipur manung da khwai gi tok chalam ne adu ki mathak ta mukso mai ben pisau sa me ama langdung ka ram thap sai te le bi ni hing ni dum da phi sa me am je na pi sing sel phi me am je akoi ka ro ke ni am chong ka ni bisin jaw sa ko thoi ba ade adu ma da ti sin ba thum mo khai ba wa gi ka no je maro na akoi ka ro ke ni mong de le ba maring khulani sin ko aya am action bu thoi ba apa da ko am da wa te ba da bu ha na ko unity am le te adu na ko si khram maning hala salam me adu angam ba ko bijik ti na ha me am thong le mai ben je le mai am pula ka da punna chakhona ba adu marap ti adu ma ka ro ke na adu Manipur ma oi na sa ju tham jage United Association of Kickboxing Organization Manipur ki lamjing makhada Wako India Kickboxing Federation sinba chaliba thasigi February ki kungataruk taki Mars ki ama fawba Radha Siliguri West Bengal da pangtokadriba Khelo India Asmita Kickboxing Zonal League 2025-26 East Zone da Manipur ki sanaroi kungani panamadi official marina sargyaruna ba Directorate of Youth Affairs and Sports Government of Manipur ki Director Dr. Mayangbam Beto amasung General Secretary Administration BJP Manipur Pradesh Langpok Lakpam Devena ngasi kumalampak taki lamthakre haina United Association of Kickboxing Organization Manipur ki General Secretary Lairik Engbam Bedik na phongtorakli Hauzule selakpada maroi bapau omkhana pisari Chief Minister Yumnam Khemchana Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ko unaduna Manipur gi lambi thong phagalhana ba takshinkhre Lekai ma phaba hai bas lekai du ki ahlamana madina ha sing phaba yam mathok tai haina MLA Thangjam Arun Kumar haikrai amadi migi culture na hena lumna lobadagi ngasidi aikoi gi khunaida chana daba kya tongna rakli basi aphaba natte haina Irawat Foundation gi President Gopen Luang haikrai Hoji Fogyo na di ICB na sandok chari pa pau matang swada tensin jari meeting tabiri pa pum na mapu amkhana khuruk jari